Tako su usklađeni. U pravu si. Nadam se da ću ja jednoga dana naći nekoga s kime mogu sve dijeliti, kao oni. Ali dok me otac ne počne češće puštati van, to se vjerojatno neće dogoditi. Sigurno ti ne dopušta da dođeš. To je baš koma. Znaš koliko je zaštitnički nastrojen. Jednoga dana će shvatiti da više nisam dijete, ali daleko je od toga. Velika završnica, idemo! Ne želiš ovo propustiti? To! A ne, jesam li propustila balet? Nora, već si završila meč. Prva runda, totalni knockout. Ha, ha, ha! Kao i uvijek. I rekla sam ti 100 puta da me ne zoveš Nora u društvu Sekice. Zovi me Anansi, kao pauk. Naravno, zvaću te Nancy kad me prestaneš zvati Sekice. Uglavnom, otkud vi ovdje ovako kasno? Zar nemate sutra nastavu? Čekamo da padne mrak. Večeras je svjetski kup vatrometa, sjećaš se? Gledat ćemo ga s vrtuljka na Place de la Concorde. O ne! Baget i kapice mogu ići s dečkom s mobitela, ali ti ostaješ ovdje. Previše je opasno. Ali, Nora, mislim, Anansi, ne možeš to učiniti. Da, nema šanse, stara, ne idemo bez Ajle. Slušaj, cijenim što si zabrinuta za mene, ali više nisam mala djevojčica. Osim toga, mama i tata nemaju ništa protiv. Bilo je previše akumatiziranih ljudi u Parizu u posljednjih par tjedana. Koliko si samo puta bila u neposrednoj opasnosti? Ostaješ kod kuće na sigurnom i točku. To je smiješno! Blizankinje su akumatizirane ovdje kod kuće. Pa to se ne bi dogodilo da sam ih ja čuvala. Ne dopuštam nikome da bi dirao obitelj. Misliš kao prije neki dan na trgu? Što se dogodilo? Pa, sreli smo čovjeka koji je dijelio letke. Nora je pomislila da je čovjek akumatiziran i da želi pretvoriti Ajlu u banana zombija. Kako sam mogla znati da je to glupi kostim? Osim toga, što bi bilo kad bi se zaustavio vrtuljak zato što je neki akumatiziran tip odbio platit vožnju? Kad se vi iz lake kategorije uspijete obranit, onda ćemo pričat. Nije važno, Bubamara i Crni mačak će nas spasiti ako bude problema. Aha, a što ako gospodin Brko ode lovit miša, a bubicu neko poprska sprem za bube? Što ćete onda učinit? Ja ću štitit Ajlu ako dođe do toga. O, stvarno? A kako planiraš pobjedit zločinca? Plesnim koracima? Sve bi napravio da zaštitim Ajlu. Dobro, Ajla može izaći s vama. Ako me pobjediš u obaranju ruke. Molim te, nemoj barati ruku zbog mene. Ne treba mi zaštita. Nino, nema šanse protiv Anansi. Previše je jaka. Frende, alo! Oprosti, Nino. Siguran sam da ćemo smisliti nešto. Moramo ići, inače ćemo propustiti vatromet. Zaboravi. Idete vi bez mene. Ha? Nema šanse. Dobro, Nino će obarati ruku. Što? Nino će dokazati da može obraniti Ajlu i svakoga od nas zato što... Marinette, što to... Ma ne brini, sredit ću ovo. Zato što od ljubavi i prijateljstva jačaju mišići. Da, hvala ti, Marinette. Dobro, na mjesta. Priprema. Pozor. Sad. Stvarno, to je najbolje što može. Otkinut ćemo ruku. A Puma, eno je tamo! I pobjednik je Nino! Op, greška, to je bila muha. Mrak si, Nino. Hajde, idemo. Ako krenemo sad, stići ćemo na vrijeme. Ti ste gomila varalica! Nema šanse da me pobjedila laka kategorija! Da mi nisu odvukli pažnju, To je to, Nora! Izgubila si u izazovu, prihvati to! Dosta mi je više tog gušenja od strane velike sestre zaštitnice. Idem sa svojim prijateljima i ne zanima me što misliš. Ajla se odjavljuje. Vidimo se, Nora. Mislim, Anansi. Da, idemo mi. Starija sestra s najboljim namjerama, necijenjena i nepoželjna. Idealan plijen za moja kume. Odleti, mali moja kuma, i izopači taj slomljeni duh. Oni ne shvaćaju, nisu svjesni opasnosti, nemaju pojma. Anansi, ja sam leptir noći. Nisu htjeli tvoju podršku i zaštitu, ali ja ti dajem moć da im pokažeš koliko je svijet zaista opasan. Zauzvrat moraš poraziti Bubamaru i mačka i donijeti mi njihove mirakuluse. Neka meč počne, leptir u noći.
Što je bilo? Ništa. Wow, divno je. Hvala, ekipa. Marinet, iza tebe! Nešto je proletjelo, što je to? Ne vidim baš ništa. Možda je bila ptica. O, stari, molim te, nemoj mi reći da smo zarobljeni ovdje. Zar nisi rekao da ćeš nas zaštititi? Eno je tamo, super zločinka! Možda je ne bi trebala snimat, Ayla. Samo ćeš isprovocirati. Nova eksploziva, bubamara i crni mačak bi se trebali pojaviti svakog trena. Mislim da gubim Wi-Fi signal. Prijatelji su mi u opasnosti. Leg, šape van! Vidi, tu si, laka kategorija. Nora? Nora više nije tu da vas štiti. Ja sam Anansi, super paučica. Toliko ruku, baš zgodno, ali uništila si mi grebalicu. Da ti pružim ruku, macane. Nora, ne. Nisi mi dorastao, mačiću. Bolje uhvati vrtuljak. Sad kad više ne možeš varati kapice, pokaži mi svoj plan kako ćeš zaštititi prijatelje. Dođi po nju ako nisi laka kategorija. Ayla! Nino! Nino, stani! Nisam laka kategorija i ne treba mi pomoć da to dokažem. Tiki, zabrljala sam. Moramo zaustaviti Nina i spasiti Aylu. Tiki, tačke van! Ha! Hvala ti, crni mačku. Vidim da ti ide prilično dobro bez mene. Da, ali puno je ljepše kad si ovdje, Ljupka damo. Idemo pokazati toj paučici što sve znaju super junaci. Ha! Ayla! Nino, bježi odavde! Vidi, tko nam je to? Anansi! S mjesta pusti Aylu! O da? Kako će me točno laka kategorija natjerati da oslobodim svog zarobljenika? Stani, prepusti to profesionalcima. Ovo nije gotovo, paučice! Znači 2 protiv 1. Nemam ništa protiv. Druga runda. Barba! Crni mačku! Već ste na podu. Tek smo počeli. Jesi li u redu? Malo mi je ozlijeđen ponos. A kuma je vjerojatno u kacigi. Da, ali toliko je snažna da joj ne možemo ni prići. Dobro, promjena plana. Riješit ću Anansi, a ti oslobodi zarobljenika. To će joj omesti i spustit će gard. Pazi! Ti, zvonce zvoni. Treća runda. Barba! Ozbiljno? Ljupka damo, mislim da sam u nezgodnoj situaciji. Izgleda da već imam ulov. Ti si sljedeća, bubo. Ne bih rekla. Ti
si poput mačka zarobljenog u paukovoj mreži. Tehnički gledano, paukovi ne jedu mačke. Predlažem da napravimo izuzetak zbog tebe, macane. Anansi, uzmi mu Miraculous! Stara, jesi okej? A, hoću reći, Bubamaro? Da, ali treba će nam pomoć. Talisman! Svijeća? Naravno, ali nemam dovoljno vremena da sve obiđem. Možda ja mogu pomoći? Razumijem, u redu je. Nisam super junak. Pokušao sam spasiti Ailu, ali nisam bio dovoljno jak. Odaću ti jednu tajnu. Nino, zovem se Nino. Nino, kad se suočavaš sa super zločincem, nije važna snaga. Važne su hrabrost i odlučnost. A Nancy ne smije uzeti Miraculous crnog mačka. Iskoristi ovo za obranu i odvlačenje pažnje. Neću dugo. Gdje si sakrio svoje naušnice, macane? Anansi, naušnice su Bubamarin Miraculous. Magičan nakit crnog mačka je prsten. Zašto odmah nisi rekao? Hej, Arahnide! A, vratio si se, kapice. Vjerujem ti, Nino. Majstore, Nino neće dugo moći zadržati Anansi. Samo što nije uzela Miraculous crnog mačka. To ne smijemo dopustiti. Marinetu Pencheng, izaberi saveznika kojem vjeruješ da se bori uz tebe na ovoj misiji. Mudro biraj. Ova moć je namijenjena kako bi služila višem dobru. Kad misija završi, vratit ćeš Miraculous. Treba mi zaštitnički Miraculous. To je taj koji mi treba, majstore. Ako se vi slažete. Imaš li nekoga na umu, Marinet? Zapravo, mislim da sam našla pravu osobu. Wow, budi pažljiv! Što misliš napraviti s tim štapićem? Uljevo! Ne, udesno! Ne, drugo desno! Ozlijedit ćeš se. Anansi, dosta igranja s plijenom. Koncentriraj se na Miraculous crnog mačka. Nino! Dakle, ko je sad laka kategorija, ha? U redu, momčino! Predlažem ti da odstupiš, kapice. Jako ćeš zažaliti ovaj put! Nisi me smjela podcijeniti, multinogo. Tvoj prijatelj je dobar u ovome. Da, ali valjda će se Bubamara vratiti prije nego što postane loš. Kraj meča, vrijeme da letiš, laka kategorija! Ej, hvala ti, Buba frende. Ću reći, Bubamaro. Hvala što si se vratio, stari. Ostali smo samo ti i ja, macane. Hej, paučice, znaš što? Kataklizma! Ne diraj prsten jer je pod nabojem razorne energije. Hej, odluči se, leptiriću. Mene uopće ne zanima ovaj Miraculous. Ti si taj koji je zvocao njemu cijele večeri. Crni mačak je prizvao svoju moć, ali je ne može koristiti. Samo budi strpljiva i pričakaj da se preobrazi. Onda više prsten neće biti pod nabojem, moći ćeš ga uzeti. Kako god, ako ti tako kažeš. Požuri, Bubamaro. Opet mi treba tvoja pomoć. Još uvijek želiš spasiti prijateljicu. Za nju bi učinio bilo što. Nino Lahif, ovo je Miraculous kornjače, koji ti daje moć zaštite. Koristit ćeš ga za opće dobro. Wow, stari! Bok, zovem se Waze. Hej, mali, a što li si ti? Duh kao oni iz bajki? Ja sam Kwami, ne ispunjavam želje, ali mogu ti dati super moći. Kad završiš posao, moraš mi vratiti Miraculous. Mogu li ti vjerovati? Naravno, stara. Sve što trebaš reći je Waze, oklop van. Waze, oklop van. Wow, wow. Pa ovo je
ludo! Ostani fokusiran, moramo požuriti prije nego što se crni mačak preobrazi. Treba nam da spasimo Ailu. Talisman! Boksačke rukavice? Pa nećeš se direktno boriti sa Anansi, zar ne? Zašto ne? Plan je jednostavan, ali moraš nas zaštititi. Mene, crnog mačka i Ailu. Već si dokazao da si sposoban to učiniti. Hej, šestoruka! Hvataj ovo! Promjena ljubimca. Mačku si zamijenila kornjačom. Obožavam životinje, ali ne volim paukove. Ha! Ha! Promašaj! Jesi sigurna? Anansi! Izazivam te! Jedna runda. Ako pobjediš, dobit ćeš Miraculous. Ako izgubiš, oslobodit ćeš zarobljenike. To imaš za izgubiti. Crni mačak će se i onako preobraziti za par minuta. Ne slušaj, to je zamka! Ne brini, čovječe leptiru. Ova gadna buba nije ravna Anansi. Slistit ću te, gadna bubice. Jedan udarac će biti dovoljan. Ne možeš udariti vjetar! Gotovo je. Jedan udarac, ha? Pa, kad bi ga mogla zadati? Omokri! A zašto? Ne možeš raditi dvije stvari istovremeno. Budi mirna! Toliko si slobodna dok boksaš u hladu, tvoja sjenka pobjeđuje! Osjećaj ovo! Ne možeš pobijediti, zato odustani i predaj mi svoj Miraculous! Samo sanjaj! Sad si ti na redu, zaputane kornjačo! Upotrebi svoju moć! Stojim na usluzi, stara, Bubamaro! Utočiš te! Ja! Nećeš me valjda stvarno zamijeniti kornjačom? Nemoj sad, macane! Gađaj kao Bubamaro i kreni kao mačka! Dosta zlodjela za tebe, mali Akuma. Izopače, nećeš biti! Moj si! Zbogom, mali leptiru. Miraculous Bubamara! Bubice i gospodin Brko, što se dogodilo ovdje? Žao mi je, moram ići! Crni mačku! Znaš da si nezamjenjiv. Bomba! Wow, prvi put na Buba blogu. Potpuno nov super junak. Kako se zoveš? Karapax! Zovite me Karapax! Vidimo se, Buba blogeri! Pratite i dalje. Sakri oko! Hvala ti što si mi vjerovala. Ti si pravi super junak, Nino. Dobijaš sve više saveznika, Bubamaro, ali nemoj se još radovati. Možda ćeš uskoro biti nadjačana. Hej, jesi li dobro? Nisi se jako uplašila, zar ne? Dobro sam. Znam da si me pokušao spasiti. Zapravo nisam učinio baš puno, pa nisam super junak ili nešto. Savršeno dobro znam tko si ti. Laka kategorija. Istina je da sam izgubila meč. I živce. Oprostite zbog svega što se dogodilo. Nora, Anansi, ja, zapravo,
Ti nisi izgubila u igri. Pomogla sam Ninu tako što sam ti odvukla pažnju. Oprosti. Hej, u redu je, Marinet. Nema veze. Kapica je dokazao da nisu potrebni mišići da bi bio ja. Hoćeš ekskluzivu? Najbolja si. A što kažeš ako Nora ide na klizanje s nama idući tjedan? Biće zabavnije s njom, zar ne? U pravu si, Nino. Osim toga, ne sjećam se kad sam se družila sa svojom velikom sestrom.